Siyafika khona umuntu ebolile nuka eklaywe gambela ke labona isibunu somuntu siphenduka sisiba isibindi kuklaywa ngengqama isibunu lesi kuklaywa imhlane lengakhangeleki bonke lo mama kungokufanayo kwaqala kwabonakala ubaba sesimlandile lapha sesibopha inqola lathi sesikhamba ngamakhona ebusuku sayamlayitsha ebolile ukubola phusu sahamba la ekhaya safika sahlala elilodwa ilanga kwathi elesibili kwaphuma umkhwenyana waba lomunye bamthwala futhi ngobusuku bahamba bebhoda baze bafika eJocholo lapha bamthiya khona wayefile umuntu efike ngale wafika wahlala esibhedlela wasikwa la waganjelwa isibunu ubaba umama usekhona la kakhangeleki ukuthi unjani uhlezi umuntu impukane ezigreen zikhonapho ubolile la futhi kwaba ngokufanayo indaba yeGugula Hondo leyi mina ngizwisa ubuhlungu ngoba ungazibona ngikhuluma ingani ngiyaguqa ngikhukhulaka okwenzakalayo bila sikwazanga ukuyafika la